Ngavana wa Machakos Alfred Mutua umuthi gukomata kana ni gikeno thutha wa igoti gukindira uhotani wake ta ngavana wa kaunti iyo. Kuringana na itua ria mucirithania Agrey Mchelule, Mutua athurirwo na njira ya kihoto na githurano kiu kiari kia waragania. This court determines and confirms that Alfred Mutua was at the general election held on 8th August 2017, validly elected as the governor for Machakos County. I find that on the whole, the Machakos gubernatorial election was conducted in a free, fair, credible. Mchelule ni ongerire kuuga ateaneirie ciira ucio uria wandikithitio ni Wavinya Ndeti thutha wa Wavinya kwaga gutamania wuira muiganu wa kumuhotithia guteyaniria uhotani wa Mutua. Akiariria kiriri kiria gigwikinyitie nja wa igoti ria Machakos, Mutua ni atugiririe itua riu akiuga ni agutungatira muingi wa Machakos atari na njiriri kwamba muthingi wa gukahurania giturwa kia president mwaka wa 2022. Leo ni siku kubwa sana. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameonyesha kwamba ana mpango wetu mkubwa wa kutoka hapa Machakos. Ndio mwaka wa 2022 mimi niwe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Inaonekana ya kwamba Mwenyezi Mungu ameweka tick, amesema anza safari ya kwenda State House. Mutua ni ongerire kuuga ni hariririe kunyitana na Wavinya niguo kugaciria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ire na kiguni kuri muingi wa mwena ucio. Wakati wa siasa umeisha. Sasa ni wakati wa kazi. Mimi nataka kusema ya kwamba na waheshimu wote. Mimi na mheshimu Mheshimiwa Wavinya Ndeti. Nasema mama Wavinya Ndeti, wewe ni msichana wetu mzaliwa wa Machakos, wewe ni dada yetu, njoo tufanye kazi pamoja. No handu-ini hake Wavinya kugera rurenda rwa Twitter ni andikire arumiriri yake ndumiriri akimera kura yanyu ni yagiirwo kiene na nikio ndiramuria tunyitanire turegane na utongoria wa aici a ithurano. Hindi ya githurano kinene kia mwaka muhituku, Mutua niwe wanirirwo ta muhotani thutha wa kwigwatira kura 249 na 603 ikiringithanio na kura 209 na 144 cia Wavinya. Kugina kuwa igoti inene mwena wa Maridi nirikindirire uhotani wa seneta wa Lamu Loitiptip wa kiama kia Jubilee na guteyaniria ciira uria urambitwo ni uria wari mung'ethaniri wake Hassan Albeite wa kiama kia Wiper. Kuringana na mucirithania Asenatho Ngeli, Albeite ndathingatire mahinda maria magathikitwo ni igoti na uguo kuima Loitiptip ihinda ria kuigana ria gucokia thitango iria arathitangĩirwo igoti-ini riu. Mangĩ ma macira maria mathikĩrĩirio na gũtuithanio nginyanagia riu ni hamwe na cira uria wambĩkĩtwo ni aikia a kura erĩ gũkũ Nairobi makiregana na uhotani wa ngavana Mike Sonko uria wateanĩirio ni igoti thutha wa kwaga wuira muiganu. Cira wa kuregana na uhotani wa ngavana wa Taita Taveta Granton Saboja onaguo gĩteanĩrio ni kwaga wuira, na uhotani wa mũmbunge wa Rwarakati J Kajwang ũgĩkindirwo ni igoti thutha wa mũng'ethanĩri wake Elizabeth Ogolo kwaga wuira muiganu wa kũmũhagũra. Ũngĩ nĩ cira uria wacũngĩrĩire kuhagũrwo kwa ngavana wa Wajir Mohamed Abdi thutha wa igoti kuga uhotani wake wari na magesha, no agĩcokia cira ũcio riko akiregana na itua riu ria igoti inene. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.